dostanie sladoled. U Kocurskim etnoklubu Odňate od Zabuca včera počala manifestacija Noc muzejov so s otveranjem výstavy starých molitveníkoch i kratku duchovnú programu djecov zo vironaučnej grupy. Prečo molitveníky? Pretože molitva nie je naša každodňová potreba. Všetky my še modlíme, keď nie inšak, već še holjem voláme na Hospoda. Hospodi, pomož mi, keľoraz, hej? Veľoraz sme, a može byť ani nesvidomi, že to porobíme. I dumam, že keď od maljučka počnijeme pri djecoch isto tak predstavovati, nie len mi tu u etnoklubu, ali i vjeroučiteljki, šestri u cerkvi, panocove i tak dalje, a perše i rodiči doma, vecka to i našim djecom i unučatom i našej budućnosti bude važne. Tohoročná Noc muzejov u Kocure bude trvať 3 dni. Dneška u jej Ramikoch bude hostovanie monodramy Milionérka, u ktorej glumí Amalia Kovač zo Skuli, a zakončiše na nedeľu.